Dobar dan i dobrodošli na kurs Mala škola Excela. Ovaj deo kursa je u stvari napredni deo kursa i svakako za sve pratioce koji su se sada uključili, ja bih vam savjetovao da prvo pogledate početni i srednji kurs Excela i oba ta kursa, i početni i srednji, možete pronaći u okviru mog kanala, pa kad to savladate da onda pređete na napredni deo kursa. Još jedna molba za sve pratioce jeste da ukoliko vam se sviđaju ove lekcije, da lajkujete i subscribe-ujete moj kanal, kao i da uključite notifikacije kako biste i u buduće dobijali obaveštenja o novim lekcijama. U današnjem videu govorit ćemo o Excel indeks funkciji. Prethodna dva videa govorili smo o VLOOKUP i HLOOKUP funkciji, međutim VLOOKUP kao i HLOOKUP funkcija imaju neka ograničenja. Sad u okviru recimo našeg VLOOKUP radnog lista, kada kliknete na polje C3 za ime, nadam se da ste ovo uradili, kolone Department i Pay Rate, to je bio domaći. Znači kada kliknete na kolonu C3, kliknite na VLOOKUP ovde u okviru formula bara i kliknite na FX dugme kako bi vam se otvorio prozor sa argumentima ove funkcije i već u prvom polju vidite ograničenje VLOOKUP funkcije. Znači mi u prvom polju definišemo lookup value, odnosno lookup vrednost. Na osnovu te vrednosti VLOOKUP funkcija nam vraća ime, prezime, department i pay rate. Ali VLOOKUP funkcija pretražuje samo prvu kolonu u okviru zadatog niza podataka, odnosno zadate liste. U pitanju je master employee lista. Kažem, pretražuje samo prvu kolonu. Međutim, šta se dešava ako, na primjer, employee ID kolona nije, odnosno employee ID podaci nisu u prvoj koloni, nego recimo možemo da ih prebacimo, na primjer, ovde. Znači sada, ajmo ovako. Ok. Znači prebacili smo naše podatke tu, znači već više nisu, da kažem, ovde i nalaze se u sredini liste. I sad ako, na primjer, u toj, da kažem, situaciji, VLOOKUP funkcija neće pretraživati u ID u koloni last name, odnosno može da pretraživa, tu ga svakako neće naći. Znači, morali bi bukvalno od ove kolone, bukvalno posmatramo kao da je to nova lista, a da je kolona D prva kolona. I nije problem, VLOOKUP funkcija će nam vratiti, će nam potražiti, da kažem, ID, pronaći će ga, ali ako smo rekli recimo da pronađe prezime, odnosno last name, neće moći to da uradi, jer VLOOKUP funkcija ne može da pretražuje ulevo, odnosno indeks kolone ne može biti negativan. Zato ćemo uraditi jedan undo, da vratimo sve kako je bilo na početku i vraćamo ga na prvo mesto. Vraćamo se na, odnosno idemo na index match functions, radni list, i govorit ćemo, znači ovdje imamo, da kažem, kolone za indeks, za match i kombinaciju index match funkcija, odnosno tu ćemo vršiti umrežavanje u nekim kasnim lekcijama. Znači za danas, rekli smo, pričamo o indeks funkciji. Šta kaže, šta radi indeks funkcija? Indeks funkcija vraća vrednost koja se nalazi na tačno nekoj određenoj lokaciji u okviru liste. Idemo na, malo da pomerimo, imamo index match master employee listu, radni list. I za potrebe ovog videa svakako ćemo koristiti i jedan i drugi radni list. Sad, zamislite, da biste ovo sve razumeli, a nije ništa teško, zamislite ovu listu kao jedan indeks brojeva, odnosno ne indeks brojeva, nego kao jedno indeks podataka. Zamislite bukvalno kao gomilu redova i kolona. I svaka kolona ima neki svoj indeks, primjer radi kolona A ima indeks 1, 2, 3, 4, 5 i tako dalje. Isto važi za redove 1, 2, 3, preskočio sam 3, 4 i tako dalje. Znači to su indeksi kolona. Sad, na primjer, ja želim da znam šta je to što se nalazi, na primjer, u koloni 3, znači 1, 2, 3 i u redu 10. Imamo neko ime, Linda. Ok. Vraćamo se na naš radni
list index match functions, kliknemo na polje C4 i počinjemo da kucamo znak jednakosti, kucajte indeks i otvorite zagradu i da kažem ova funkcija ima dva moda, trenutno izabrat ćemo prvi ovaj mod koji nam ukazuje da ima tri argumenta. Prvi argument, array, kaže gde je lista, odnosno gde su podaci koje pretražujemo. Zatim ide koji red pretražujemo i opcioni argument je koju kolonu pretražujemo. Kliknite na dugme Fx, u okviru ovog, da kažem prozorčića, izabrat ćemo ovako, arrow row, number column, row number i column number, dvoklik i otvara nam se prozor sa argumentima funkcije index. Ok. Kaže, prvo polje, rekli smo, je niz. Idemo na master, odnosno idemo na index match listu i selektovat ćemo sve. Možemo na dva načina, možemo mišem, a možemo i onu varijantu Ctrl Shift, strelica na dole, Ctrl Shift, strelica na desno, kako bi nam uhvatio celokupnu, da kažem, listu. Ja opet pravim istu grešku, ok. Kliknut ćemo na ovo polje ovde i selektovat ćemo ovaj naš opseg od A1 do I38 jer želimo da ga učinimo apsolutnim. Pritisnite taster F4 na tastaturi, ako ne radi, kucajte $A, $1, dve tačke, $I, $38. Ok, šta smo rekli dalje? Drugi argument, odnosno u drugom polju upisujemo red koji želimo da pretražujemo, rekli smo red broj 10. I u trećem polju, opcionom, želimo da pretražujemo koja je kolona u pitanju, rekli smo kolona broj 3. I vidite kao rezultat pojavila nam se Linda, što jeste tačno. Ako kliknemo na OK, to je upravo ono što smo i želeli da dobijemo i to je tačan rezultat. Sad, na primjer, ako bi prevukli ovo od C4, recimo, do C9, dobijamo Lindu. Zašto? Zato što smo rekli da je apsolutna vrednost u našoj formuli. Sad mi ovde možemo da menjamo, na primjer, da nam vrati podatke, na primjer, četvrtog reda i četvrte kolone i kliknemo OK, on je dobio sad neke nove podatke, a ovo recimo možemo da obrišemo. Znači vidjeli ste, možemo da promenimo red i kolonu. Naravno da nam to nije, da kažem, pravi posao i retko ćete vrlo retko koristiti indeks funkciju ovako samostalno, već u kombinaciji sa nekim drugim funkcijama, evo ti sa match funkcijom, vidjet ćete posle. Tako da, ali čisto ovo sam pokazao da biste vidjeli šta u stvari radi, kako funkcioniše indeks funkcija. To bi bilo sve što se tiče današnjeg videa. U narednom videu govorit ćemo o match funkciji. Prijatan dan!